assalamu alaikum. Hare mi hiwri kam fop la landis ko jawontre parti ji mo Allah taw hara ko jawontre parti ji mo wonbe sibude fodia image Allah encore une fois ko sumayni ne landi yete babbe ni be kale bidon jiniya ma be ko le dosji be juro to ndiya jon kon adila yeto gollo dum suti ka fewndi kan kamene histoire ji no halede image ji di wobbe no innude be holaki image ji min tigire hore am mi holaki image ji mais image ji mi yido no sikkiti mo parce que de ande ne fu photographie be andu be fi photographie parce que mi la andi fi photographie sa anati da tire photo no wada parti kala no faale ba donc andi Mamadi Doumbouya ande wadi kuude tan e be jo'ini mo 5 septembre ala giselu yaltuno yehi ko Nations Unies fi wata be sanction Mamadi Doumbouya o yawno ko Union Européenne e der Afrique on fo sedia on fo benni wata be sanction Mamadi Doumbouya e be accu mo don parce que Mamadi Doumbouya o yewtere ko honno Mamadi Doumbouya o wi o inni o kanko kay ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venues. Jonno bay non fi kon no hikiti dom et pourtant ko ala giselu yaltini mbudi ka caisse ko ala giselu financier ala giselu walleti ke Mamadi Doumbouya modano bayna yo wonu fenande ko walleti ke mo parce que Mamadi Doumbouya inni Guinée jo goto warata ke fi politique hande ko wonno impossible innugol Mamadi Doumbouya o présente do candidat hande dum no hande kadi woni acceptable ka leydi men peuple de Guinée tay e goto yida immagol be sodu de hakkille mon on famale be do wona comparé ni parti politique ji fo wadi no congrès CNRD o hala lay fos ko be fala ko ukagol fi FDC be andi be fala danningol fi FDC fu be dan na cadre ben fo jonno mi yewten do hunde wotel do andi Amara Camara o inni wo imo fala tun harasi election ni organisé har ko enku ka premier tour ara Mamadi Doumbouya gagno do ngandi dum ko wude hulbini ne nongol parce que fellite hunde wotere si tayi be pittini do be nangi be andi altan Alpha Condé kadi ko ni be gerdiri ha di election ji do di wadi paw wonde Alpha Condé be pittini me gagno me be jetti be jonni Alpha Condé ko illégal o do no do ko on say coup d'état wala jonno bayna e juuti yewtere hande fewndi den do gido ma on koy bawma na yeso matu ko do do wade wakkilde dar kumbate enen no hare force vive fukar non nodita immo de wakkilo den fi honnu parce que bedo be bittini ha hewti ko sikam nini ko Mamadi Doumbouya ala gisel wona wadede compare be wadde be compare et pourtant ko be incomparable ka politique ala giselo no maîtrise dossier ji lagine ko wadi be guerre tout possible ina guerre tout possible ne be ardiray makko be etta cadre be ben goto ko yeru jabu be sode parce que yimbe bu kadi faut savoir d'abord himbe bu ina figi be no hakkunde amen kadi jonno be wonbe hakkunde men non mi torike makko ko tola wi ko mi torike makala fala do tawto e Mamadi Doumbouya yo yaw kono ko honorable Sellou Balde wi no ko dande nyande hay nebal video makko ko wadi mo ko compétent o inni o engal ga ko engal to yon tigiri wono to jakay mo andi kanko tigiri histoire makko mo préparer mo jonno na jutingo yotere kala o yidi do ñibugol gonga idon andi hande so na gido ala giselu ko gido CNRD jonno gido CNRD do andi ko gagno ala giselu dum ko indi gido amen menen ko gagno ala giselu gagno CNRD ingol parce que fiyon menen men gerifi yo modju ala giselu gerifi yo modju men ala yendude CNRD men ala ko be wonko warde mebe menen woni men mettude men dum ta ko be won ko ukade amen be wada men piji wondo be sikka kambe be laami mais et pourtant be laami ke Guinée on fiu c'est vrai be laami kono depuis 31 décembre men hande kadi men considérer Mamadi Doumbouya ko président de la transition ou président de la république mais andi non ko président de la transition parce que wana élection o wadi o jodi ko si goddo ko élection jo ino carte la minimum il n'était ko président de la république mais sina dum ko transition président de la transition à très bientôt encore une fois yewtan do hunde wotre be wonde do innede be yehi selebe be yaha mais non malado le trésorier du parti FDC ida andi gundoji secret buyi ko ida andi donc si tay ayi deno segol to parti di goto mais yawta ko me watta fus me halta inde mo mais si tay o hewti parti di gonno tay way ko Ousmane Diawale ko won ko wade to tay ko wonno ukka golame men jabantaru no hay e goto men jabantaru no